Kacing ong apa yang gipat ba? Baga parti kadai tangga uniform. Gomba ong ki candidate upat baru menjur. Baga parti kadai tangga uniform. Empat ba bayit. Ka parti kam dai tangga uniform. Kawajuna gidon kam kan riungut. Kimenon ka juk kacing mut, ka juk kacing perkat, ka juk kanong rim, ka juk katong. Bakin don hapo district council bantawi ki an nam tajungi upat ba. Kawajuna gidon kam lai puingut. Kimenon ka juk kacing mut, ka juk kacing perkat, ka juk kanong rim, ka juk katong. Bakin don assembly bantawi ki an nam tajungi upat ba. Barabor tu upat ba wong ui bit tayo ubriu nakataga daw la demi ubriu nagadong natan uba piang na dong sidong uba start uba don akor uba pare aparai ola siamat be yung ni ubriu mko apek syu ka party ayu mlele umat ele na nono ka party tela daw ta ule ele na ka NPP kan mentoy ayu yang ibi ginong ani kani kaseng NPP kala le sat ingat ni katba uni ubanasnong pat namar bigil asyo bit pelat yu tau priu uyale nak NPP ru ngisno ka piang we upan ula aban penpot ya ka berni pan barok ka we weng no wood jit no wood yu pan ubat lampot yu pot e pan barok si berni weng no wood yu ni so pot we bayo pot lang kiso ha ka sang so te kumnu ken pat ba ba i jonga lada uwe usoput ula ban penput ya ka syang so barok kowe kumno pikmi linti ba iwe isopha inlet penpha ya ka syang so put la iwe isopha inlet penpha ya ka syang so put te kumno tau priu bapha ba piap bit ulit penpha ya ka ta ka party ka babamsap ka party ka bamla bantre tang sipor uniru ulak kelarong lang